Makukhona into lesidzinga uNkulunkulu asikhulule kuyo ngumona. Indodzana lenzala ngesikhathi kubuya lelencane seyihlatshelwa lekhuluphele. Lelenzala yavuka umona yathukuthela yagcwala kokana. Yathi mina babi solo nginawe ngenta kahle. Kepha awungihlabeli ngisho imbutana nje yodvwana. Kepha lo uhambe wayohlaphata lokungekwakho. Kepha yena sewumendela lokuhle kakhulu. Babe wamtshela ukuthi uyathi kuthini? Konke lokhu kwami kungekwakho. Ha! Uyathi uye ubuka into lencane lenhle lentekela lomunye. uNkulunkulu lakwentela lomunye. Ugcine ukhohlwa ukuthi uyathi uNkulunkulu usengakwentela nawe lokukhulu kakhulu. Akasikhulule uNkulunkulu emoneni. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela sihlephulelane lamhla encwadzini yaMateyu sahluko 12. Sitawufunza verse 13. Mateyu 12 verse 13. Uthi ngako wase uthi kule ndodza yelula sandla sakho. Lesandla salendodza mawufunza lapha ngenhla sasishwaphene. Jesu akazange a-approache lendodza njengadokotela abude ukuthi sicale nini, kwabangwa yini sishwaphane. Kepha Jesu waba nelivi linye kuthi noma ngabe yini leyasibangela ukuthi sishwaphane. Kepha lamuhla kumele seluleke. Lo mdali makathi aseluleke saba nemandla ekweluleka. Mina ngiyabona lokuthi kwangathi indlebe yethu beyingeva ukuthi Jesu uthini nyalo. Labanye bantu bese bamati ngekuthi indvodza yesandla lesishwaphene. Futhi naye akatiwa ngalesandla leselulekile lesikahle ngoba phela iBhayibheli lisitshela ukuthi lele sishwaphene seluleka saba njengalelesinye. Kusho ukuthi esikhatsini letinengi umuntu akatiwa ngalokuhle langiko lanako lakwentako. Uvama kwatiwa ngalokukabi. Mangabe bewukahle emshadweni unemshado lokahle kuyendeka bangavami bantu labanenkukhuluma ngawe ngoba kukahle. Kepha kwaze kwaba nekulimala kulowo mshado, uyawuba indzaba mlonyeni. Mangabe bantwana bakho bakulalela akuvami kumbe kuva bantu kakhulu bakhuluma ngabo ake bangakulaleli. Tindzaba setiyevakala. Ngesikhathi unetimali udla nje unato tintfo abavami kuphakamisa umsindo bakhulume. Kepha ake ushayeke. Uyawuba indzaba mlonyeni. Ngiyajabula ukuthi Jesu ucondzana naleto tintfo la singasabhalansi kahle khona. Mangabe sandla sakho lesishwaphene kungumshado wakho ungafihli ngoba Jesu unelivi lelithi yeluleka. Bese uyabuyela umshado wakho uyaphila. Mangabe kusemnothweni la uva ngathi ushwaphene khona uhamba kancane. Akubhalansi kahle. Jesu unelivi lelithi yeluleka. La bekushwaphene ngakhona ngula bekunema limitations ngakhona. Lokhu bekushwaphene bekungakhoni kumbambisa. Angathi yini ngala bekungathi ushwaphene ngakhona. Into lengakhoni kukubambisa kahle. Into lobebhatha uyezama ifinyele lento icinile. Kwangathi livile ngabalinye lelivele emlonyeni wenkosi lenguJesu.
yeluleka lamuhla. Amen.